Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal Usman di channel Ogi Tulen. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita intro dulu. Di video kali ini kita masuk di konten kisah inspirasi. Jadi saya akan bercerita satu kisah yang kisah ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kisah yang pertama, yang itu kasih di Kalolo, dek nelo pertama Andre di dalam buana sangadina Andre halal. Iya nak muda yang matapot oleh Allah Ta'ala. Oke, kita langsung saja ke kisahnya. Kadang kasih di Kalolo hidup di satu tempat, tur di kampung. Dia nangi kaloloy matapot agamana, mater agamana, matapot oleh Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang kena joka malalang yari yang biasa disebut musafir. Kadang-kadang joka malalang mabela ni alalangan na boleh dekah. Badakala dia nak kaloloy capu ni bakal na dia nagagawa na TV. Dan kana tamer darat na tawi. Macen ne dia gagawa di nanre. Dan kana narate risuluk na yaro darat tercapak na darat takko engka manahan naruntu fau tak duna persis kiolona. Dan kebetulan yaro fau mata sat mataru na keke mataru nanre asabak na pole ini dekkan na pole ini lufu mataru nanre capu ni fau si folo napi marengarang makare bah yaro fau wanrewe tidak mungkin dia gagat tanang nih pasti engkau punah pasti engkau tanang nih nah yon nange wanrewe berarti harang nih narik ko harang nih manca jijuku ima tu dia gagat pak bisana sangadin nai aviranaka sama maka itu kayak deh kululah minawata minal harami maka dah narik ko engka juku tama narik ko engka rekan tama rilalan nai bebuata nanca jijuku aku pak bisana dia gagat yang sangadin aviranaka jadi masih hilang yang kalau mataru jauh kasapai macen nek kidara iya mani naruntui aku tahu mani capak na dara jadi capak pada capak runtuk nih pada nih maka dia puan dara tak ga ya koroy angkai fauna maka dia nangnya tomato iya dara ku mah gitu iya mah pakai bang iya ronangnya dara tak fauna engka tak dan kioloku na wandre ni si fue mate yon atau mate magi dia mencapuri balik sih kalau lemah kada dia nah halal lah bang ya yang uang kesapa ki aku na sabak melo kak melo ahal lalang kena ya rokau tak si fue maka dia lalang ngatin nih tomato kalau lo lampu saya napakur untuk kalau lo mapaku biasanya kalau lo na tahu dia na taja ni mata asa fue malolo lagi alena aja paturun na yon nange kalau lo fau na bawa si gue nelo halala kena gangkan na makari yon na tomato o mapake na milo makka mahalala kan ya tunang e fau si gue angka persyaratan na persyaratan na mo butingi biolo anakku nah mape bali yon nang kalau makara dik gaga masalah mo yang penting tahalala kamu makka yon nang e fau na sabat jakam na manca di juku riwatak kaliku dik tu gaga pak bisa na sagadin na pinarana yang kana furan ilfa buting apa yang kana makari yon nang tomato nule tu ka kamu cecah anakku ya nak mah gitu iya ro anakku buta bebek kepang mataru maka di kalau kemana nih jalan tuh tapi dewa jampa pun taruh nih buta bebek kepang mataru asal tahalala kamu kayak ronang ya fau tak wanre dia gak masalah yang kana furan ilfa buting jokkan di bolana maka jokko ki kamara na benemu na jokko na may wasirun to benemu kato ni assalamualaikum takon kembali waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tasela ni maka dahi kuasa ji na bebe nang kasajar mapi bali dia namanya tanukai tangek na nukai pintun na kamara na
mataru marana iyo nange kaluluh magi na marana napan nami tamakun liwa cantik nama pakurang narek mabiasa di ogi narek nare elongogi ito makada luak na mak gata-gata alon na mak geret telu ingat nama bulu-bulu matanna bagikan bola pimpong pipinya kamera-merahan isuro na jokana ewana ada metek na kedona matuna ada nak gerde jadi yang nange rewetun na moto ikalo makutana nyeri matuan na makada magi rotasa ngi pom nakta buta bebek kepam mataru na lekko je kahaksinge sak linga kana mape bali nak tomate makada mapape na yoro wasang ibinemu bebek kepang buta mataru nasaba iya ro anakku de na hojiwi makita anu na cacce kong Allah Ta'ala si bawa nabi tak narik ko angka anu na cacca si bawa anu na cacca kong Allah Ta'ala si bawa nabi tak mataru buta na pabuta matanna magi wakkada mataru iya ro anakku let na hoji ning kalingai anu na cacce kong Allah Ta'ala na niyan na cacce nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam magi wakkada anakku bebe nah cacap pakai gune timunna untuk bicara jana pada naruh kotor kan nama kadaka anakku bebek nasabak magi narikku anu na cacap kong natala si bawa nabita de na fuade magi wakkade kepang iya anakku mawata jokka magi pale wakkade kepang nasabak iya anakku de na hoji jokka rianu na cacai kong natala si bawa na cacai nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gangkan na yon nange kaloloy siala si bawa yon nange makunda cantik sekelinga ada bawa sompana fau bawa sipwe jadi luar biasa narek ko malampu ki ratu tunga lino ta insyaallah angka baraka na mereka kong natala makuto faro narek ko angka ki matap lori kong natala si mata marengaran lori kong natala angka baraka na pitaki kong natala jadi akan kira-kira wadi riala inspirasi foli ri kistai makoto karo iya alam kurangnya dek gaga tau cacce to malampu tau dek mina malampu ma biasa mega cacce to malampu jadi nari makuan na naro biasa ring kalinga kaidai makada katakanlah walaupun itu pahit pawi si tongan na namoni makari yang penting angka ki malampu mamuari nafak baraka itu tungan dinota Allah subhanahu wa ta'ala jadi itulah tadi kisah mudah-mudahan bisa menginspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.